Say jebiga. 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 Do it more with a passion. Jebiga. Jebiga. Louder. Jebiga. Jebiga. Sad jebiga. It's Jebiga. 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 It means fuck him. So whenever we don't know what to say or something, we say ma jebiga. Evo me, folk. Vespa parkirana. Gužva za v muzej. To treba kar malo čakati. Ko mi čaka, da vidimo dejansko zgodovino Titanika, pa kva se kje dogaja. Evo, pa sem prišel noter. Vstopnica stane 14 funtov, 15-16 evrov. In zdaj gremo zgodba Titanika. Evo, teaching girls to keep house. Vidiš, včasih so učili ženske, kako vzdrževati hišo pa družino imeti. Zato pa smo mi živi. A tako danes, kakor kaže, bomo izumrli. Evo, imeli so te kljuke, da so lahko v bistvu robo prenašali. Spravo, kakšne vreče, žita pa te fore, so sam pak. Evo, tle imajo pa obleke. Ajde vidim, kako izgleda biti kapetan. Ajaj, kapten. Zdaj imamo pa še... Evo, ključi njihovi, ki so odpirali sobe. Zdaj imajo pa predmete od ljudi. To so vse zvlekali ven iz morja. The New York Incident. Ko je Titanic zapuščal Southampton, se je skoraj zaletel v eno ameriško ladjo. Že takoj na začetku. Tle je slika, ki so se skoraj zaleteli. Evo, tle pa kaže Titanik, kako so imeli sobe pa to, gled to. Hudo, takole izgleda, kako je bilo. Kako si vam videl? Upravljaš z ladjo, da priješ ven iz kanala. Evo ga, druga klasa. Sprav 2 postelje umivalnik. To je že kar luksus bil. Tle so dajali pa noter premog. Stari, on je kuril 850 ton premoga vsak dan. 35 ton premoga na uro. Pa zdaj ti to pomet noter. Ura je bila ob eni osebi in se je ustavila pol ure pred potopitvijo. Pa ko so najdeli, so vzeli uro, njo so pa pustili ribam. Bili pa časopisi, ko se dogaja. Evo ga, april 26.212. Familija 8 članov, ki so bili na Titaniku, so se vsi ugušili v vodi. Zato, ker ni bilo dovolj rešilnih čolnov. A veš, da me je kar prevzela neka una žalost pa to. Jaz grem v muzej gledati Titanic, romantika je te fore, a veš, Celine Dion, Leonardo DiCaprio, a ti, ki si skole v takvom muzeju, to je dejansko tragedija, stari, koliko ljudi je umrlo. Pa gledaš v bistvu njihove stvari, pa njihove slike, pa spomine, pa to. Kar on, tako, bed je, stari. Enač, to je to, dejansko ni toliko velik, ampak če si vzameš čas, pa se ustaviš, pa poslušaš, pa vse skup pregledaš, je zanimivo. Tako da mi ni žal, da sem prišel, je pa gužva, pripravite se, boljš vam je, da en dan prej preko neta si karto nabavite, pa imate še 10% popusta, ker če prijete kaj jaz, pa date 14 funtov. Tako da zdaj jaz pičem ven, pa grem naprej. Evo, folk, jaz sem parkiral svojo Vespo, zdaj gremo pa mi lepo malo v center, malo prošetati, pogledati trgovine, malo pogledati stari del mesta, pa da vidite, če kaj je zanimivega. Če smo že tle v Southamptonu, pa da tudi vidimo malo mesta, ne. Titanika smo obdelali in gremo. Lej, Wendy's, to sem pa na zadnji jedel v Ameriki. Zdaj gremo čez tale Beargate, dejansko je pred 1540. Prav se eni levi, ki čuvajo ta vrata.
In to je v bistvu stari del mesta. Evo je, to je pa Holy Rood Church. Je bila znana, da je bila cerkev mornarjev, čeprav je bila zelo poškodovana v drugi svetovni vojni, ostaja simbol velike povezave z morjem in služi kot spomin na mornarico. Ta cerkev je stara 1000 let. Noč, da smo Southamptona, zdaj grem pa en tak ta malo mest, včasih bil glavni mest Anglije, pa je. Imenuje se Winchester, tako da to je 20 minut stran, pa si grem pogledat ta staro angleški mest, pa ima ful zgodovine. Mater vola, tale center je sestavljen sam iz teh pizzerij, pa burekov, pa tega, no, burekov. Ajde, burek Olimpija ne rečem, ampak svašta, Nandos, Five Guys, a veste, kaj je Five Guys? To je v Ameriki. V bistvu, nazadnje sem jedel ga z Rokom v Berlinu, ni presežek. Gremo pogledati, kakšne imajo kakšne zanimivosti. Malo sem prebral o tem mestu, baje. Imajo tukaj nekje okroglo mizo, tisto ta slavno od kralja Arturja. Predvidevam, to moraš jati noc, pa da viješ po stopnine, to se mi itek ne da. Ampak je pa baje tudi nekje spomenik od kralja Arturja. Alo, model, mi to gledamo na televiziji, zgodbe vamo tamo in na koncu sem jaz v mestu, kjer je on. Tam levo je ta mestna hala, v kateri je ta miza, kot sem videl na internetu na sliki, je na steni gor. Tako da ne bomo šli not, ker je 8 funtov stopnina, bomo raj prelepali iz neta sliko, da vidite. No, pa si preberemo. Ko je bil Winchester glavno mesto Anglije, je tukaj bil en velik grad in iz tukaj je kralj Anglije v bistvu tudi upravljal, ruled, se pravi tej pokrajini. Zdaj 800 let kasneje, vse kar ostaja so te starine. To je restaurirano, zato v bistvu je to klet od tega tavorja in dejansko se lahko tukaj zdaj tudi to vidi. Evo, zdaj sem šel noter v ta tunel pod gradom. Dejansko tukaj piše o njemu Castle Passageways. To je bilo tam leta 1216, so Francozi vzeli ta grad, pa so pa oni 17 vzeli nazaj. In pa so naredili to orang, zato da so lahko tukaj not pobegnali ali pa šli po te ranjene, ali pa dejansko, da so napadali, to jim je bil zasilni izhod. Grad je izgledal pa nekaj tazga. Zanimivo, Henry III je ta kralj. Oni so imeli to kralja, da ne veš, kjer je pameten, kjer je dober. Sem za Arturja pa Williama, to je pa to. A veš, Dino, ki gre glumi turista, Dino ne gre na ta mesta, ki vsi hodijo. Dino gre kar nekam. Zakaj? Ker kar nekam je zanimivo, ko noben nič ne ve. In pa, ko ti greš, danes lahko poveš folku, pa še sam si tako, wow. A si kdaj mislil, da jaz v mestu, kjer je od kralja Arturja miza? A gledali ste Indiana Jones pa to? Ste gledali Indiana Jones? Meni se zdi, da tretji del, ko so bili oni križari. To je to, prijatelj. Jaz grem po stopinjah Indiana Jonesa. Evo, tle je on hodil, evo. No, zdaj smo pa prišli do enega parka pred Winchestersko katedralo, kjer je folk malo čila. To pa je ogromna katedrala. Moje se reče po slovensko stolnica. Je pa huge. Evo pa še ena bolj zanimiva stvar. Citroenov pick-up oziroma kombi. To se včasih uporablja za dostavo mleka in teh for. Zanimivo, ne vem, če sem kdaj videl živo. Tole je pa kar spooky, stari moj, kada je ta prav človek. Zdaj sem se pogovarjal z enim gospodom starejšim in tele napisi pa to tukaj. To so vse grobovi drugače. Tukaj so ljudje pokopani. Iz leta Elizabeta, iz leta 1740. Videl sem tudi 1600 že. Se pravi, to so vse grobovi, tukaj so včasih
pokopali pomembne ljudi. In pol ti da tisti feeling, tale katedrala je stara 900 let. Kako so to sploh naredili takrat, pa mi danes take ne moramo narediti. In pol ti da sem mislil, da v bistvu smo samo en delček časa na tej zemlji. Zato jaz pravim, treba uživati, dok si živ. Če imaš le šanso, da ga izkoristiš čim bolj, ker life mine takole. Neč, to je to. Dosti katedrale. Zdaj pa jaz pičem domov. Kitajci tam že gledajo, kako bojo skopirali katedralo. Že merijo, tukaj mahajo z rokami. Tako da pričakujte na AliExpressu pa temujo že katedrale zakupati, ne vem, 10-15 evrov, 20. Že gledajo, študirajo, že meter vam vlečejo mere. Bosno bo treba po fasadere mujati, pa hasati, da tole fino okreče. Mal heca. Če ura je 5-6. Počasi jaz letim, dam do 8 za danes. Jutro še mal čilam, pa sredo zjutraj pičem naprej. Se dobimo z Richardom, pa gremo proti Škotski. Evo ga folk, 10. 6. Jaz sem še vedno v Southamptonu pri Marjani. Danes se jaz pa ona malo zapeljava, gremo malo en krogič. Tako da danes še malo uživanja v teli Angliji, pa gremo naprej Robinson Crusoe style. Jutri pa pičemo proti Škotski. Dejansko prvič vidim tale motor, tole je 125 kubikov. Hyosung Aquila, ful dobro izgleda, tak bobber style. Tole tablico imajo pa oni gor, ko so v bistvu sveži vozniki. Se pravi prvi 2 leta, kako oni nekaj naredijo ta izpit, pa 2 leta lahko furaš, pa greš pa na izpit drug. Če ne greš, pa še enkrat greš, pa kar furajo se na to tablico skozi. Drugače je pa tako hud, ful dobro izgleda, pa 2 cilindra ima, pa 125. To ne moš verjeti. Se pravi Hyosung, to meni se zdi, da je Koreja. So ga pa dobro naredili. Res, tako, seksi, tak, mini boberček. Jo, vse si huda. Dober ga ruputa. Du. Enač pičemo zdaj, kam smo rekel? Na morje. Na morje greva. Ajde. Enač pičemo ga. Jaz pa Marjana. Na morje. Se res na levo stran. Ne moram se navadati leve strani. 2krat sem že letel. Kontra. Dobro, da si šla na levo stran, ker sem tako hotel na desno. Neverjetno, veš. Ataka fit. Da ja tja parkiram. Ma kaj plača, sam noč zapel pa parkiram. Nema plačanja za motorje. Ko imaš motor, ne plačaš nič. To sam parkiraš in pelje. Moram te naučiti par stvari. Motoristični. Kje smo mi tu? Kakšen? Lepe bič. PHK, svina. Sovna naša, tako da bo Vespa pa Hyosung bo jih malo zervel. Ampak leto. Če moj leto. Ne plača. Jebeš Miami, če imaš lepa bič.
Ok, zdaj smrteš muda, ampak nima to veze, važno da je pič. Na kilovaki. Čez malo grem malo na sprehod, pa malo na pijačo. No, če jaz zdaj hodim tukaj, piha, dežuje, mislim, prši, sploh z morja, pa tako z oblakov. In sem klikal razmišljal med vožnjo, sem rekel, veš, pri nas ponovadi je oblačno. Ti tako mori, sploh, kad si na motorju pa to. A tukaj je skos oblačno, mislim skos, ni skos, ampak zdaj, kad sem jaz tukaj ja. In ti se moraš odvagati, da ti je pet, če ne, kamor ne greš. Gledam, oni tam v vrtec pa to, ne vzum na dežju, vetru, to noč normalnega, pri nas takoj pokrivati, takoj v hišo, no, da ja ne bo kaj narobe. A veš, tukaj pa pač tako je in po moje sčasoma ta beden feeling, da je oblačno, mine, ne. A veš, kaj ponovadi, kad si z motorji, a veš, pa po oblaku, kar moriti, vse ti je, fakt, ni sonca. Zdaj pač je manj sonca k oblako, ne. Saj sam dež, saj niso prekle. Evo ga, jaz pa Marjana sva na kavici pa tortici, uživala na polno. Marjana prava motorista, ona ga zalaga v vinke starimo. Malo zamuja žmigavci, ampak dober. Dobar je. Kar stojijo na cesti, ne jebe 5%, leto. Voda samo v Indiji, leto. You made it! Oh yeah. What's this for luck, huh? Evo ga, prišel je Richard. Here the Richard comes. How was the ride? So you warmed up? This is just a warm-up, by the way. There is a coffee, I promise you, you got even croissant. Get off them. But bro, man, amazing. Look at this, man. How much weight do you think it is? It's got to be 40, 50 kilo. I mean, it's like some small girl. Yeah, Yeah, no, so definitely. Yeah, it's heavier than my daughter, I reckon. Heavier, it's huh? heavier than Alicia, yeah. Nice, nice, nice. Yeah, you don't have electric. No, Old kickstart. school. Old school. Okay, are we gonna go to gas? Go garage? You need to gas. Yeah, really. Zdaj se odpeljala dobesedno 1 uro pa pol in on je že prej 1 uro pa pol vozil, tako da ima 3 ure vožnje za sabo, pizda je kar bruha model, slabo mu je. What's going on? Not much. What happened? Outside the road, having a rest. So you felt sick, huh? Yeah, a little bit. Little bit sick. How do you feel now? Yeah, absolutely fine now. Zdaj to je to, model je bruhu. Pa gremo. Zdaj smo šli mimo Oxforda. Oxford, spomnite pri angliščini knjige. Oni so prišli iz Oxforda. Da gremo pa Silverstone. To sem igral včasih na Toki. Ne moram verjeti. Mesta je tle nekje.
sam jaz! O, ne moreš verjeti! Ne me jebat! Ne me jebat! Nürburgring je za pičke, vidi ovo! Shit! Ne me jebat! How do I'm just a visitor, I would like to see, to check out the racetrack and to buy a souvenir and... Now today is private. Those doing racing is private, so they don't allow anyone to go in. So the only way you can go to the Hilton Hotel, Okay. and hopefully maybe they will allow you to go to their canteen and you can see the track. Ah, that's what I'm searching. Yeah. So you go here left, Now go to the main road, okay? yeah, left again, and you see Hilton Hotel. Up, down and left. Left, yeah. Okay, thank you. All right. Thanks. Hey, hello. Where can I see as a tourist here a little bit? One second. Yeah, again. Where do I go and check to see a track as a To see tourist? the track. Yeah. So, I mean, I was there and they said you gotta go and you go up and you see the track. I don't know. for me, so you wanna see the track. So on top, on the roof, you wanna see. So when you're going to the restaurant, Okay. it's the balcony. You can see the Is track. it free or for free? For tourists, you know, I'm just passing by to Scotland. and- Okay. Where are you from? From Poland. I'm from Slovenia. So I'm working here. Did you come with this? Yeah. I came with this from Jesus, Slovenia. From Slovenia. Yeah, traveling. And this guy is from Yeovil, here close. And we're just passing, we're going to Scotland. And I saw Silverstone. Holy shit, Silverstone. I used to play that on Toka, on PlayStation 1. Yeah. You know, I was like Silverstone all the time. Was nice 3 weeks ago was the MotoGP here, so it was really nice. I mean, for me, even that I see Silverstone, it's like, wow. Yeah. You know, I was like, I saw him, I'm like, bro, Silverstone, we have to check out. That's why I moved from London to here to working What here. do you do? Chef. I'm chef. for Cooking. Bro, give us some food, bro, we're hungry as So fuck. basically, when you're going inside to reception, you're going upstairs. There is restaurant. Okay. In restaurant, from a restaurant you can see the Silverstone, but just you need to order some foods We're or gonna some drink drinks. something. Yeah, We're gonna some. drink something. Yeah. If we say we know you, they're gonna No, because I'm new. No, because there There- is the manager. So a no. fucking manager. So you're not the But it's highest. cheap. It's cheap. Huh? It's okay. It's just, How can it be cheap on Silverstone? No, it's cheap. Really? It's too cheap. For me, it's too cheap. Okay. We can check out too. There is the museum, very nice. I was there because I'm big fan of the Formula 1 and Yeah. MotoGP as well. So it's very nice there. Hey, thank you, very man. nice. No Thank you, problem. man. See you. Yeah, fuck it, yeah. Very Stupid crazy. 125, 300. 300. This is 120. 400. Znači, to je to, gremo noter pogledat. Bro, you're living here, you were never in Silverstone. What the hell? What kind of bike lover are you? Tell me about it. Shit. What? You feel somehow broken. What is going on? We just started. Bro, we just started. We do nothing. We didn't do nothing and you're complaining. Yeah, that shit is killing you. Throw that in basket. You don't need clothes. Now we're gonna go inside to have a drink and to see a little bit, to do video. That's it. Or you're gonna wait here. Whatever, bro. You can wait I here. might wait here, actually. He's going where? He's going Oh, where? Stari moj, ne moreš verjeti, kje sem jaz. Tole je Silverstone. Čeprav tole je en hotel, ampak čez ta hotel noter greš pogledat. Richard je ostal, Richard je polomil, stari, 2 uri vozimo. To grem jaz pogledat noter, da vidim, kako je. Bro, jaz sem temu hotelu, pa se nekaj baš ne vidim, pa glej. Evo ga, glimpse. Glih piše Silverstone. Evo ga, Silverstone, ljudi moji, kolikor se ga da videti, se ga vidi. To pa je to. Sem glih slišal prej en avto, je šel mimo. Ok, folk, jaz tukaj stojim, sem spoznal eno punco, oziroma iz Litvanije in ona je povedala, da pač dejansko pride tukaj Formula 1 čez en mesec, je že pobegala. Sem vprašal, če bi bila pred kamero, pa rekla, da ne. Dejansko mi je povedala, da bo čez en mesec tukaj Formula, saj se vidi dejansko.
Tako da se vse tole pripravlja za formulo, tole bo v bistvu Red Bull Stage. Tako da en mesec sem prehiter, ampak sem vsaj džabe. Evo me dejansko v trgovini, kjer imajo te vse stvari, kape, Red Bull Racing, novo. Tako da je zanimivo. Eto, hudo. Imaš svašta. Enoč, lej stari moj, glih od Honda majica, znižana 70%, tako da sem dal 30 €. Ampak evo, kupil sem si en spominek v Silverstonu, HRC Hondina majica. Maj pa svašta. Tako da, bil sem na Silverstonu, naredil sem check-in, in Richard zgleda tam spi med motori, stari, gotov je človek baš. Ni je lako biti potovalec. Hello? What's going on, Richard, with you? Are you sleeping? Huh? You tired? When did you go to sleep? I mean, late night. Last night. Yeah, it was late night last night, yeah. Is this too much for you? Huh? You wanna go back? Hi, sorry to make you wait. I just bought one. Fine. Yeah. It's a shame you didn't go to see. You could see a track, man. Yeah, I know. There you go. Evo, zdaj so glasni, stari moj, zdaj se vozijo mimo. Eto, kaj smo mi šli. Richard feels sick still. I fucked him up with a coffee. Enoga, formula. Bro, you live so close, you were never here. Pizdarija, stari, Richard je čist bolan. Čist ima ta motion sickness, ga zjebal, sem v vodo šel iskat, vmes smo pa še tole malo posnel. Hudo, stari moj, ker Silverstone, hudo! Gleda, kva je hud, stari moj, old school! Ker pokazanje, rrrr! No, zdaj pa res čas, da gremo, stari moj. Nismo naredili ni 150 km in že gotov. Je bo tega 2000 naprej ništa. Idemo, kje je. Čoj gotov. Spava. 150 km smo naredili, evo ga, gotov. Ne zna za sebe. Gotov. Jebem ga smotana. Jebo sve svoje počel povračati tu, povrača se imen. Zdaj smo tle zaglavili, stari modelu je slabo. Vsega vidite, kakšen je suh, pa to noč ne je, pa sem pa zjutraj vidite, nekaj mu dal za jest. In človek bruha, prav jaz ne vem to v zgodi. Tako da zgleda, njegov telo ni navajen. In ga je sjebal, pa še ta vožnja, pa tist. Tako da mi imamo še 4 ure do cilja. Če bomo imeli tak tempo, ne bomo stigli nikoli. Zdaj prav, če kakšne smeti so tukaj, da dejansko vrže, ki ima polno vrečko bruhanja. Sem rekel, edina stvar je, da greš v hotel noter, ker tukaj ni nobenih smeti. In zdaj ne vem, kva dela, zdaj daje noter v ruzak, pač to vrečko šitno in da bo sabo vzel, ne vem. Zdaj se moramo postači na kakšnem petrolu, da gremo tankat. Jaz bom še ne 20%, imamo pa še 211 milj. Vzad ga pa rohni, tako da glava peče.
pa da jaz fino na njega stavim za kljuko, pa pošlepam do tja, ker človek očitno ne more voziti. You feel better? Huh? Okay, I'll wait for you so you do the job. I hope you do. Huh? Fingers crossed. Ajde. So we're gonna stop for gas. You know, maybe 50 miles or something like that. And up we go. Now you're gonna remember you were puking at Silverstone Circuit. Oh, yes. Put it the gas. There's a little bit of a rattle there. Huh? There's a little bit of rattle. Is what it is. I wanted to put it in gear. I was like, because of you. Hotel sem dati predstavo, ker gledam njegov motor. Vprašal me je, če slučajno se kaj sliši, da če mu kaj vibrira, pa mu vibrira, sem rekel, da mu ne, da ne bo zamoril. Očitno bo on moral jeti nazaj, kako je počel. Ali dober, slab začetek, dober konc. Se kar meni slabo zaradi njega. Ali evo ga, bil sem v Silverstonu. Ko bi si rekel? Evo nas, 1 uro kasneje smo se ustavili Richards Matran, prav da ne vidi več. Pisa, ne vem, če to glih dobra ideja, da smo šli skup, ker je res, nima kondicije pa to. Res, da je s tem motorjem ful težje se voziti. Ampak vse, pisa, ni dobro. What now? Tired? You had only 1 hour and a half today, more than me. Yeah. So what do you think about traveling like this? Yeah, brilliant. Brilliant, huh? Brilliant so far, but yeah. Brilliant so far. Puking, tiring. Yeah. In spet 20 minut kasneje mi smo stali. Čovjek je gotov, ne more voziti sploh, fuck. Imamo pa 2 ure pa pol do cilja, tako da tole bo še dolga, če bomo takole šli. Zdaj, ja, še vem kako je, kad je slabo, stari moj, a veš, ne morem ga obsojati. Upajmo, da bo boljš. Oh my god, sem mislil, da bo boljš, pa je šel spet bruhat. To ne bo dobro, po moje mogo klicati, ne vem, rešilca. Stari moj, uletel sem jaz v eno britansko fish and chips, ni trgovino, pekaro, pa sem naročil, da probamo mi, evo prvič. 9 funtov pa pol, pohavano, samo zdravje, to folk tukaj je normalno. You don't know what water is? How do you say? Water. Water! Okay, I gotta yell, give me the water! These little mosquitoes are all of them, they have open exhaust and they sound like crazy, but they don't go fast. I noticed all the 125s have those exhausts. Yes. And I'm like, what the hell? Yeah, a lot of pit bikes on it. Yeah. So, I say water. How do you say? Water. 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 Is it good? Water. Yeah, water. Water. Okay. Jebiga, man, I don't know. You gotta say jebiga then. Say jebiga. Yeah, bigger. Look, even this is swelling. Jebiga. Yeah, bigger. Do it more with a passion. Jebiga. Yeah, bigger. Louder. Jebiga. Yeah, bigger. It's not jebiga. It's Yeah, jebiga. Yeah, bigger. It means fuck him. So whenever we don't know what to say or something, we say my jebiga. Fuck it. You know, it doesn't matter if it's not right. Jebiga. You know, leave it be. You know. So now we say jebiga. Louder. Ah, yeah. So I'm gonna talk water if you're gonna say jebiga. Običan krompirček in riba, ki je posuta z kisom pa soljo. So this is your food, national food. Da je meni zdaj burek Olimpija. Eat a little bit, man.
Vidite da nije bosanac. Not je kislo, uzun je slano. Ful je hrskavo. Riba. O slično. To pojemo. Imamo pa še 1 uro do cilja. 1 more hour, my friend. How do you feel? Yeah, not so bad. Not Are you too better or Bad. Better, but not better bad. but not good? Yeah, Maybe you got this stomach flu. yeah, God knows. Bro, don't give it to me. Don't the outside. A ja, pozabil sem vam pokazati, da frying pan se imenuje ta ena birtija tukaj. Sploh ne vem, kje sem. Nijem pojma, kje sem. Eno majhno selo, ustavili smo se zaradi pumpe. Pa sem glih videl, a gužva. Pa 2 mlade punce delata. Takal čas. Niso finoče. Dela, pride. Daš pa tole, kvaj sem, snack. Pulj hrska. Ali bolje je burek. Evo ga, idemo ljudi moji. Onda še naštimam durham. 1 ura. 1 hour. Ajde, hold on. Evo ga, najeli smo se ribe i krompira. Već lepa cenejša, jebem im. Cenejša gaz pumpa. Ajmo. Evo ljudi moji, jaz pa Richard sva stigla. Tle je bajtek, kjer bomo. Bogu iza nogu, pojma nijem kje smo. Sam vem, da tale njegova hondica leti ka prasica stari. 170 gre, 125 ga, prav nora je. Zdaj gremo pozvon pa da vidimo kaj se dogaja. Evo ga ljudi moji, uletio sam, unutra se puši trava, smrdi ko proljev, neki čiča jedva živi. Ba je imel nesrečo z motorjem, tako da je kriza. So your balls are still whole. Je. Star jaz, ko sem se sedel gor, jajca stiste. No. They don't steal. How do you say? Did they nick? Yeah, Nick. So why are you putting it inside? You can leave it there. So it's still trusting it back up. But we can put it together, man. Hey, we can just give them, put the chain. Yeah, it's okay, no? So you don't have a wife? No. How come? I don't want one. You don't want one? No, Why? I just don't want one. What happened with them? What's wrong with them? Nothing. Nothing? No, I'm happy to be single. Have you ever had a wife? No, never been married in my life. A girlfriend? I've had girlfriends. You had? Lots of them. Lots of them. How did you get them? Chatting them up. Chatting them off or with the bike? So no nicking the bikes, no stealing. No, not at all. Is that your car? Yes. Do you drive car? Yep. I heard you were driving bikes. That's you used to. Okay. So how? I had a bad smash in 2018. Oh really? I snapped both my legs. Oh shit. Cracked my pelvis. And I've been stuck with it ever since. When did that happen? 13th of September 2018, sorry. 20 years ago. 20 years ago. Yeah, no. 30. 2000, hang on. 2018. 18. 7 year. 7 years. Mm. Okay. So how do you feel? I feel fine. Good. I feel even better when I've had a joint.
On joint. Oh yeah. You smoke joints. A lot of them. Depends how I feel. Why do you smoke joints? Always have done. Oh, since forever. Since I was 12. No way. Yeah. Really? Did you ride bikes and smoke joints? No. Never. Nah. Uh-huh. I don't smoke and drive, and I don't smoke and ride. You just smoke and fly. Yeah. I smoke against it now when I'm here. I don't smoke in the house. I always come over here. Oh, that's good. I'll go in the backyard. How come? Just take the smell of the cigarettes out of the house. Uh-huh. I don't like the smell of cigarette smoke. Uh-huh. You don't smoke inside? No. Not even cigarettes? Nah. Good job, good job. Who taught you that? Hey? Who taught you that? Who sorts me? Who teach you that? To not to smoke in the house? Who told you that? Me? You? Okay. 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 Do you miss bikes? Sorry? Do you miss riding bikes? I do, yes. Yeah. Which bike did you like the most? My ZX9R. Oof, that's a Kawasaki. It was the base one at Richard. Kawasaki, huh? You can't name me. Kawasaki. Hey? How do you say Kawasaki? Yeah. I've got a picture on my phone somewhere. I'll find it and show you it. It's on Nice. the ZX9R group, isn't it? Hey? You know the ZX9R group? Yeah. It's on the profile picture on that. Yeah. Haydi, man. Put it in so I can park it too and let's go. Is your scooter a 125? 300. 200? 300. 300? 300. Very nice as Yeah. well. Yeah, it's kind of strong. Hey? It's not so fast, like maybe 70 miles. That's alright. Yeah, but it's okay. It has good acceleration, you know. But it's Vespa, you know Vespas. Yeah. Yeah, all Italian. How far we are? How far from Scotland? About 190 miles. 90. So that's 190. like 200 miles. Yeah. Okay. So what is this? England? What? Is this England? Yes. Still? Yes. So you're an Englishman. I am. Do you like Scottish people? Yes. Nice. That's good. Do you like Scottish people? Yeah. Yeah. Do you know any Scottish people? Do you know Scottish people? Okay. So it seems they are far away. Tomorrow we are getting to Scotland. If you're gonna feel okay. But your accent's completely, because you've got a northern accent and mine's Somerset, so it's completely Somerset and Norway. Norman. different. Norman. Yeah. Northern. Yeah. Just north. Northern. Okay, Northern. Okay, I got you. North. Northern. Yes. Northern. No I got point. you. Have you spelt some of their words? I can't even pronounce some of them. It doesn't work. I can tell you how we say Northern. Severniak. Say again? Severniak. Seven No. Jack. Northern man. You know Severniak. how to try to spell that. Yeah, try. Severnjek. Severniak. Try to spell it. NJEK. Try to spell it. Severnjak. Try. Evo, naši motori so tle pospravljeni, pokriti. Dejansko jih je Richard dvakrat, zdaj mi ključavnicami pač priklenil. In to je to. Zdaj, to ne vem, kva je to za eno naselje, ampak 200 milj smo pod Edinburghom, se pravi Edinburgh je glavno mesto Škotske. Več lep naselje, tako miren, na hribu gor. Lepa narava. Tam ta bogi revež Andrew je invalid, tako kot moj prijatelj Andrej. In je not umazan, not je umazan po stranu, vse vidi se, da nima nobenega, da je sam. Smrdi noter, ampak glej, nimaš kaj, streha je nad glavo. Nam se niti slačil. Tak bom šel spat, saj ne vem ti jaz. Po moje bom vzel spalno vrečo, pa tisto napihnil, pa fuknil na tla. Pa spal sem vrgel tja, po mojem sobo, ko imam stvari, se ne vem, pomitu. Things on there, it was like, no, I was not with it at all. Look at this guy, now he's feeling good, huh? All good now, right? Now all good, huh? Yeah, He just needed a cup of coffee. Yeah, that's it. I live off the stuff. His stomach only knows coffee. That's it. That's it. And smoke. And that's it. If you give him food, he is dead. Yeah, yeah.